perlok antara yang lihat tuh reaction maga yang kecingkela kamar yang mau nyapit reaction banyak orang nyapit gawe ba dan mau tiba like subscribe ya kan dekat channel cuma dari unsubscribe yang ke to kam lain mau ngan nyai persiang mau kat ba malak mau kalau ngalak siam bangalak sina YouTube channel dari dan juga persian dari ke nyok tak stempel mana marba ngam kuloi mau ban sina video kumpul ketong ini ya pelan nak kata ini ya pek ni kan reaction video mah jingkala kamar yang ini ya pek ni ya kan oke perlok ini ya pek ni ya kan ka reaction mah ngap dah pun ke dah pelena tapi jingkala Oh how a pay that tuji segment haba berkata mana dia yang memar yang iklat badi maka yang ini tudang red kabang kasaba jinan kambarot na kayo lot nai kam jing songo ya kan ya jod bendo dan kuno badap putra de kuno badimpaho kam jing songo wala kan ni kalale baba piju berkata wat kapi sarulas na naka bet menta kay kabala ja nangim ya bahaki temangin ya bakajing palok jongka babun ki ong ba pertai kelas niun regi ni baro deki jing le jong brio bat kan mau pertai kam de ka jong a jong pi ka de ka wangi ban ka lian na ki long din jong in sumare ka shoban pen pai pachaki aki nuk sababa ken loki mati jong gidon kam jingkala wala ka de tang ka yin shong basang di ban ri ban sumar ban peneki nyaka om ban chui klan burong ko ba ka long ki mata gidon kam jingkala wala ka day tangga yin shong pasang di ban ri ban sumar ban peneki nyaka om ban chui klan burong ko ba ka long kin menta saya adukan apa jinja kriya mau apa jinja apa so dong bertei galanang seni honrei mabele om dan mas ngau senei om dan beken syu kum ya pa wat kat ni phala ai kat ni phala le pha haba berkat ya pa kan du ji sang sal uda sha ji jing phala ji jing na la baro ki ja o ha bertei ga ba mata ling ba ki jam mas neu jong breu jing roi ki jaj ben reu la pes nu dor ya pa uda sha on nai ye ken ji sha le ben gi pa tin kren na maru breu mata u la be ga tang ka ting ka om dan beken ya pa la da kum ni ga ja ka jing ma ga ba krau ka akin ye pi nga wo gidon kam jingkala wala ka day tangga yin shong basang di ban ri ban sumar ban peneki nyaka om ban chui klan burom kom ba kalong kin menta gidon kam jingkala wala ka day tangga yin shong basang di ban ri ban sumar ban peneki nyaka om ban chui klan burom kom ba kalong kin menta Maria Jelima dan ya kalau aku minta sedang yang kersan syukur ni kita sampai kat kersan wala ka day tangga yin shong basang di ban ri ban sumar ban peneki nyaka om ban chui klan burom kom ba kalong kin menta gidon kam jingkala wala ka day tangga yin shong basang di special thanks and Maria